sister Samuel. So ke umhlaba wadalwa uthathwa kokungabonwayo wabuyiselwa kokubonwayo. So emhlabeni wokungabonwayo ngoba okungabonwayo ikhona ukucontrola okubonwayo. Emhlabeni wokungabonwayo i-spiritual law ithi awuvunyelwe ukwehlelwa yinto ongayifuni uma ungayisabi. Angiphinde. Awuvunyelwe ukwehlelwa yinto ongayifuni uma ungayesabi. Ngisho ngabethiwa inamandla iyasebenza ayivunyelwe ukusebenza kuwena uma kanti lethwe kuwe nje wena lethwe kuwena awuyisabi. Haleluya. Bayizona bakhona nje. Haleluya. Niyezona entendeni? Haleluya. Anibonke amaJesu. Yingakho inyanga iwazi umuthi wayo ukuthi ingakushaya ngezulu uma isilungise umuthi wayo. Iyazi ingakushaya ngezulu. Kodwa anginacabana ibisigijima iyothatha umuthi wayo ikushaye ngezulu ngoba lapho senicabene. Yize yazi ukuthi uyakwazi ngomuthi wayo ukushaya ngezulu. Kodwa before ikushaye ngezulu iqala ikhulume nawe before ikushaye. Ithi wolibamba lingashoni. Yenzela usale wesaba khona izothi uma isijikjela lento yayo ikufika unjani wena uselulile isandla sokuthatha izinto ongayifuni ezingabona. Mani uyeza umuntu lakendeni kodwa. Abanye bathi thina sindisiwe sithi umuntu awusebenzi. Mina ngokutshela into different ke mina. Mina ngumushumayeli ongasho ukuthi umuntu awusebenzi. Mina ngumushumayeli othi umuntu awusebenzi uma ulethwe kumuntu ongawesabi. Haleluya. Lo muntu osuke ungasebenzi kumuntu ongawesabi umuthi osuke wenziwe umuntu owazi kahle ukuthi uyasebenza. Wokuzo uqovile. Wokuza owusebenzisile ukuthi bangaka sabaqeda. Ngawo wona lo muntu. Oh haleluya. Ay man. Uyangizwa umuntu okhona? Phela uma uyikhona ngenalwazi uhamba uphika zonke izinto. Uvela uhamba uthi abadloza wekho. Uma abadloza wekho abhalelwe neBhayibheli ngoba ayibhalwe eBhayibhelini into engekho. Haleluya. Umuntu olazi iqiniso akahambe kamadloza wekho. Umuntu olazi iqiniso uthi amadloza awasiyo lento abantu abawakhonzayo abathi yiyo. Ngoba bakhonza amadlozi bawakhonza bethi bakhonza bakuba sebafa bethi amadlozi abantu asebafa kanti amadlozi nabantu asebafa into embili zehlukene. Amadlozi enye nje into abantu asebafa enye into. Ngisho imfuno zomuntu osewafa uma ngathiwa uyakwazi uba ne-access afonele emhlabeni asho ukuthi ufunani ulale uma ungalaleli imfuno zomuntu osefile ulalele nezedlozi ziyimfuno ezingafani impumalanga nentshonalanga. Ngisho izenzo zedlozi nezomuntu osewafa ayifani. Umke ube ethe ngakholwa kodwa uthola ube responsible ubenakela umndeni wakhe nezingane afe uma wayedinwa la emhlabeni esaphila wayengathi uma edinwa waphitha izingane ngesagila. Wayengayiphitha izingane ngesagila. Uma esefile ngenxa ukuthi abantu baphambanisile bacabanga ukuthi umuntu ofile yidlozi. Uma esefile uqhamuke umuntu eyishayiselwe imoto bethi ababonayo ngoba nina niboni bethi ababonayo ubaba omkhulu udiniwe uphitha izingane. Lena ayingakwazi ukuyishaya ngesagila useyishaya ngemoto. Akaphishizanga ingane ngesagila. Uma esefile uyena useshaya ngemoto akuyena. Basukela idlozi elishaye ingane bathi umuntu ofile nedlozi akufani. Idlozi ligcwele lunya. Idlozi alinendaba nawe. Idlozi alinalo iqiniso linamanga. Yingakho uma uyobhula kumuntu onedlozi ukhuluma usamfakisa. Ngibona umqondo ukuthi kuthiwa thina amakhono sihambe siphika yonke into. Asisho ukuthi umuntu awukho, awusebenzi. Sithi thina umuntu awusebenzi kongewesabi. Yebo. Kodwa uma ufuna ukubonda wona kwaba wesaba uyasebenza nibuza lo uphethe. Uwazi la hamba uyothola ama statistics kulo ophethe. Uyokutshela ukuthi bangaka sabaqeda. Nawona lo muntu ongasebenzanga kini. Wezindaba. Haleluya. Asisho ukuthi indlozi alikho sithi likhona. Yingakho libhalwe eBhayibhelini ngoba iBhayibhelini libhalwe into eyikhona. Uma uzovela uthi lithi libhalwe idlozi eBhayibhelini ukuthi alikho uzogcina ukuthi usathana akekho ebekhona eBhayibhelini. Ngoba nomkhuba uthi izinto ibhaliwe ukuthi azikho ibhaliwe. Nomkhuba uthi izinto zithi ibhaliwe ukuthi azikho.
Kuningi uzothi akukho. Ningi losi uzothi azikho kodwa ibibhaliwe. Ngoba lokujwayela ukuthi into ibhaliwe uthi ayikho. Wangizwa umuntu engibona abasekhona la 20. Hallelujah. Thina sithi idlozi linjani likho kodwa alisiyo lento abantu abalikhonza becabanga ukuthi bakhonza yona. Abakhonza idlozi bakhonza nabahlabela idlozi bahlabela becabanga ukuthi bahlabela umuntu wakubo kanti bahlabela enye into. Nowakubo enye into nayi. Angazi nowakubo nawe ungenye nje into ngale. Uma ungathi ake kulalele ku interview umuntu wakubo sefile ukuthi ubafiselani laba abaphilayo angavela ashe ezinye imfundo nje. Uthi ulalele zedlozi nazo kube ezinye nje ngoba idlozi liyifunela okwa amadima zedlozi amanye na umuntu ofila amanye bafuna into engafani. Njalo into efunwa idlozi ihlezi iphikisana nalento umuntu ofile aye yiye saphila ngoba vele akalona idlozi akalona idlozi nedlozi aliyena umuntu ofile. Awungikutshela umuntu esaphila umuntu esaphila kube kuthi ewubaba umakoti wakwakhe kuthi akavunyelwe ukuthi mayeletha ukudla awelele ohlangothini likababezala kubizwa ngesiZulu kuthiwa isilulu kuthiwa umakoti akawelele esilulwini sikababezala uzobeka ukudla ngale uyangizwa kodwa bazalwane uzobeka ukudla ngale yana ngoba akavunyelwe ukuthi nyathela esilulwini sikababezala angazi ngizwa kodwa uma esefile lo babezala umakoti engabathola abantwana niye kwabanamanga niye kwabanje bazalwane bafika abanamanga bethu umakoti akabatholi abantwana ngoba ubabezala uvule esibelethweni sikamakoti uvule lo muntu okade umakoti engakwazi ngisho ukuwela ohlangothini azobeka ukudla lapha engabona usekwazi uma esefile ayongena phakathi le offside engani siqhamuka ako offside ugabagaba ngavele kubizwe nompembeje owaziyo kahle uYen Macleo that what is offside phela le abantu abafileyo akuve kudlalwa ngabo ngoba beyifele ama serious allegations amanga akhulunywa kuthiwa izinto zenziwe ibona bengazenzanga awuzazi zingaki manje ngoprovela mina umuntu ofileyo wonke uyafuna ukubona umndeni wakhe uqhubeka ngamazwi okuzalwa okwandiwe angazi ngizwe kodwa angazi mayesefila vala isibelelo sikamakoti uma ngempela kuwuye ovala isibelelo sikamakoti ngicela ukubuza ngoba kanti uyakwazi ukuvala akavali ngani lamantombazana la ekhaya azale ngashadile ayeke agithi bayovala oshadileyo ukhona umuntu owubaba osile ekhanda ongafika vala umakoti oshade ngosemthethweni avule izibeletho zengane engashadile athi ingane ayizale iqhulule idlula amagundane namaphela la ekhaya abese gijima yovala amakoti uyakwazi ukuvala kanti akadlalwa ngabantu abafile uyazi ngani ingoba kuthathwa izinto ezenziwa idlozi kwathiwa zenziwe umuntu ofile kanti endayenziwe umuntu ofile yenziwe idlozi Akodwa. idlozi elingazi ngesilulu alazi idlozi ukuthi umakoti akahlangani nobabe Oh hallelujah. Ayisuka. wayesona umqawulo ngengibona bakhona lendini le Awusikho. praise the Lord Hallelujah. okay ngithele mina ukwesaba kuyisandla ngiyeza kholweni amjahile anazi bese ngijahe kanjani ukuthi engathi niqoqane kushunyaywe le niyekele nje yokufika late engathi angazi niya kuphi eMoriya entabeni noma niya la kusinwa khona ingoma engathi uNkulunkulu anganilaya anibambe kuze kushaye u12 kodwa nizogcina ngicela ukufika late avele nje umuntu avele izinkozi bemnandi angabikho ozwayo uthi uyaphapha umuntu sokuba past 12 engakaza ngenezindaba kodwa nizogcina ngci ufika late bo angiyiboni kahle lento engenzayo yona into madokote engayiboni yile uvela usuke ntamba ebusuku uthi yenkozi usuke ebusuku usuke kwakhe ebusuku uthi yenkozi usuke ebusuku uphuma endlini ebusuku uthi yenkozi wena uphuma ebusuku uyalinde kuze kuhle umthakathi unini u6 etlayile okay fine ayibesha izandla basenkolo intinde
lapha ke umuntu emhlabeni akavunyelwe ukwehlelwa into embi ngokwe spiritual law akavunyelwe ukwehlelwa into embi uma leyo nto emehlelayo engaye ngiyazwana hayi ukuthi ayisebenzi iyasebenza kodwa ayivunyelwe ukumthinta uma engaye bezindaba Hallelujah. kumele isebenze ngoba eyesaba nanso ingane yakho usayilungisela idoko endlini idlala nenye emva kwendlu nibeke lapha ecansini nengubo kezona zwane uphuma inyoka esikhotheni ihuguluzela ngijabule egcikeni inyoka inibazalwane idlule khona lapha eduze kodonga lwendlu ngizozwa zwane ingane ibona into enhle nje nembalabala enyakazayo ingane lena ibambe niyazazi ke ingane zo 2 years 3 months zo 5 ivele ingane ibambe phakathi nendawo angazi uma ngizwa kodwa ibambani bazalwane le oyisabayo wena ibambe ishaye phansi ibone ingane inyoka iphinyilika ijabule ingane ithi eyinansi into yokudlala nayo le phinyilika nje iphinde ibambe kwaze kwaphinyileka kamnandi lokhu engathi ngalokhu kuthaqazile uqhamuke wena nedoko okade ulungisela ingane uthi mhla uthi ha inyoka ubalekele into ebanjwe ingane yakho hayi ukuthi bizongofoza ngobani ibizongofoza ngoba emthethweni wokomoya isensini ukuthi ku-spiritual law uyayesaba ingane ngeke ingofoze ngishifuna inyoka ukushaya ingane ngeke ishaye ngoba umthetho wokomoya a-spiritual law forbids a serpent or a snake ukushaya ingane engayesabile kumele iyilinde izikhule iqala ukusaba inyoka before ishaya ayikujaha-ke la ayikujaha lapho ngoba ukuze nibe ngamakholwa akwazi umkholwa uNkulunkulu angesabi imithi kumele kuqale kuqhathaniswe lezi zandla zombili isandla zokuthatha izinto ezinhle nesandla zokuthatha izinto ezimbi khona uma iBhayibheli lithi ungesabi uzol-understand liqonde ukuthini ngoba wona ufuna ukutshela ukuthi iBhayibheli lithi ungesabi ufuna ukuqhubeka nokwesaba kathi iBhayibheli lithi ungesabi usaba uze usabe ngisho ixoxo liyiqhumela nje kuyona ndlela elihamba ngayo njalo belo ayikho enye indlela entsha usaba uzabe ngisho unwabo luyishintshela imali lishintshe imali bala abanye besaba iboya zekati la umuntu njalo usaba ikati kwathiwa akabuse phezu kweyilwane usaba ikati kwathiwa busani phezu kweyilwane usaba ikati usaba unwabo oluyishintshela imbala nje nalo alumazi nakumazi loze ligcine selishintshe nombala lathatha owani asale khona lokho ukuthi umbala wakhe nakuhlala awuthi ngigcile lapha ekutheni into embi awuvunyelwe ukuthi kwehlele uma ungaye ngisagcilile lapha kusuka ingane umuntu onsundu ifunda multiracial ifunda nemhlophe umngane nengane yomhlophe zonke ifunda emalti ne bese usuka oyedwa othangathayo endaweni ocasula ukuthi yena uhlulwa ischool fees esikoleni zakobantu kodwa khona ingane ezifunda kobelungu zibe ezabantu njengaye avela bekumuthi lapha avela bekumuthi abe kumeqo nithi yini meqo ngesikhathi senifundile yini meqo yini khulumani sanifundise crossover yini khulumani yini meqo speed trap crossover khulumani kanti imali yethu yashona lapha unakho usakhokha abakini nasabona khiphani lesingise sasikhokhela yini umeqo ngesikhathi crossover nabo bethi crossover okay fine avele lo nomona abekeke umeqo yona crossover leyo kayisho kuhambe
zihambe zilinganisele ziphethe obhaka uhambe ingane yomlungu nengane yomuntu onsundu ziweqe zombili kanye kanye ini bazalwane kumele here is my question uma seziweqile zovuvuka zonke imlenze kokwenzakalani ovuvuka eyomlungu ingavuvu uyazi kudala yini akudalwa ukuthi umeqo obekwe phansi awusebenzi futhi akudalwa ukuthi ufike wasebenza wonke wamoshakala kulona wathi uza ngapha wafika usuphelile cha akudalwa lokho ngakudalwa yini kudalwa ukuthi lona omhlophe kusukela kumkhulu egazini lakhe ayikho into ewesaba umuntu kuze kuzoba kumkhulu kuze kuzoba kubaba kuze kuzoba kuye kuyilando kugogo kagogo ayikho egazini lakhe into esakumuthi kuzoba ugogo kagogo kuzoba umama kuzoba uyena into nje egazini le genealogy yakhe esakumuthi ayikho ngathi uma eqa into ebekwe phansi igazi elikuye lonke alithathe kwabamzalile ngaphambilini alinayo into esaba lokho okubeliwe ngapha sesibonela ngapha kusukela kumkhulu wawusatshwa ithi kwenza kumkhulu kwenza kubaba kwenza kuye egazini kugijima igazi eligcwele ini weqa umuthi nje uweqa ngegazi eligcwele ukwesaba wona bani lokho bakhona yingakho umuthi usebenza ubamba oyedwa uyeke yingani umyekile lo yedwa ingoba awuvunyelwe ukusebenza lapho ungesatshwa uyabona manje yakaqala manje ne sekaqala ne yabona emakhaya uma insizwa ishela intombi yenqabe ngamazwi insizwa ihlulwe intombi benza lento okuthiwa ukulanda umuthi efuna ukuyiphonsa uyiphonsa noma ukuyigadla ngezona zona yabona ke uma umuthi wensizwa uzosebenza entombini uphawu number 1 kumele insizwa ekade igadla ibiza intombi ngegama uma kade ikuphonsa kumele uma iqhamuka wena ntombi nelo ungayibona leyo insizwa ushaya uvalo once washaya uvalo umuthi uzungena uyadlala lo phela iviki uhayiza uthi ngiyekeni ngiye kuye unamandla ongawazi wathatha usududula kwabhuti wakho umbambe ngesandla sodwa umphosa odongweni ngoba uyakuvimba kanti wena ufuna ukuya endodeni ubambe kwamama umphose lapha ubambe kwababa nesisu umdudulo umphose lapha phezu kwesitofu ngoba wena amandla ongawaziwa kanti amandla lento ingene ngokuthi wena uthe uma umbona owenze lento washaya uvalo haleluya uvalo beluyisandla esiluliwe esithatha into ayenze kuwena ngenkathi ekubiza ngegama ekuphonsa uyakuzwa umuntu okhona endlini bayezwa abantu endlini ngezomazwane ngamose lento bevele ikwazi ukusebenza kodwa ukuba isebenze kuwena kwenziwe uwe ubufakazi balokho ubengeshela intombi yomlungu kanti ushela wena ngapha imise intombi yomlungu nawe umise nawe aphonsa intombi yomlungu aphonse wena ungena umhayizo kuwona ungangeni kuyena angizwa kodwa ungangeni intombi yomlungu kodwa ungene kubani uyazi ingane uzongena ingoba yena eyomlungu ayimesabanga ngisho eqhamuka naye yomuntu uma iqhalaqhala uzothi usuyiphonsile alibonke maJesu umuntu uyaqhamuka wena wathi uyiphonsa ivele ithi uzaqhubeka nalodoli wakho njalo wena namhlanje uzophetha uthini-ke uvele kuphele ivele i-disconnect-eke iphele ikhona iphele injani bazalwane kanti ngicabanga ukuthi yini eyenza ukuthi umuntu ongathandazi ongazili ukudla ongakholwa ongasindisiwe akwazi ukuxosha isipoke engathandazanga axosha isipoke uma sike saqhamuka wangase sahambile nasigcina ngengiphinde isipoke uma nje umuntu ongakholwa ongathandazile ongafastile uqhamuka isipoke wangase sahamba athi ngiyezwa kuthiwa kade bahlupha abantu abasahambi kule ndlela ngenxa yakho ngicela ungitshela kahle-ke mina uzongibela into ebhebhe ngoba mina ngiye ey'nganeni zakho wena sewafa awukwazi ukuya kwezakho ngiyeke ukuya kwey'nganeni zami ngenxa yakho wena ongakwazi ukuya kwezakho uzongivimba nje umthetho wakho 1 wabulawa yimi 2 awazi lapho ubusebenzela khona ukuphinde nje ungivimbela hamba la ubusebenzela kusho umuntu ongathandazi ongazili ukudla nongaphethe nagama likaJesu asizobalekela yena
ngeke siphinde sitholakale la ngisho ungaseziyelo siqoshile ingoba kuqhamuka onjani bazalwane ongasesabi ngizothi namhlanje ngizothi mina uma ufuna ukukholo kahle yeke ukwesaba izinto ongayifuni Hallelujah. ngoba into ongayifuni uma uyesaba uyayithatha ungathi ushadile ubusaba ukuthi indoda yakho izothathwa ngoba uma uhlezi wesaba ukuthathwa kwendoda izothathwa ungathi uhambisa ingane esikoleni ubusaba ukuthi bazoyimithiza ngoba uma uyihambisa evasithi usaba ukuthi bazoyimithiza lo muntu omithisa la uzoyiyeka zonke ziyaqale ngale yakho ngoba nje ukwesaba yisewuthathile ukumithiswa kwengane yakho ungathi usebenza ubusaba ukuthi uzodilizwa ngoba mhla ifemu ixegelwa amandla iyoqala ngawe ukudiliza ululisana Amen. ngibona basekhona la endlini awuvumeli iBhayibheli likuhlikihle awuvumeli iBhayibheli likuhlikihle ngoba ucabanga ukuthi lento ikhulunywa yimina awuvumeli iBhayibheli lithi ukuhlikihle uthothi uJobe wehlelwa izinto ngoba ezesabile hayi ngoba eceliwe noma khona ngicabanga ukuthi uJobe wehlelwa wokubi ngoba eceliwe ukucela kwakufanele kwenziwe ngoba umhlaba kaJehova nokugcwala kwawo lo muntu wayezokwehlisela uJobe into ezimbi kumele ayocela imvume ukwenza izinto emhlabeni kaJehova ngoba umhlaba kaJehova so ufuna operate ngemvume awungizwanga yini nina ngicabanga ukuthi nina zamehlela ngoba eceliwe kanti azimehlela ngoba eceliwe wayecelwe ngoba kwakufanele lo zomehlisela izinto angenzi lutho emhlabeni engacelanga imvume kumnikazi womhlaba ngoba umhlaba okaJehova nokugcwala kwawo usathane wayeyicelela imvume kumnikazi womhlaba Amen. kodwa igaranti ukuthi lento azoyehlisa izokwenzeka yini kwakumi ngomuntu owehliselwa yona owehliselwa yona uma engayesabi engenalivalo ngalo ayizukusebenza uma eyesaba izosebenza funda Jobe 3 verse 25 funda kholwa funda Job number 3. verse 25 Verse 25 kukhulunywa kanje. Ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela uyabona ke lento yokufa kweziphongolo zakhe namakameli nezimvu nezingane nemfuyo yonke inkomo uyabo kuvelaphi uvele ekutheni yena ubevele njani ubevele njani yena khulumani ubevele njani bazalwane yingakho phela uJesu mayekhuluma ngokuzamazama komhlaba awuqhubeka uqendelele ngokutshela le ukuzamazama komhlaba ukuthi imi ngani ngokuba engikwesabayo sekuyangifikela ya nenginovalo ngakho sekuyangehlela wehlelwe yini uJobe wehlelwe yini kanjani bazalwane isitha samshaya ngentanjani into eyenza ukuthi into elethwa isitha isebenze ingoba uJobe wayenjani khulumani wayenjani bazalwane uma wayengayisabi yayizosebenza ayivunyelwe into ongayisabi ukuthi isebenze kuwena ngeke amadimoni ayithatha indoda yakho antona ukwesaba ukuthathwa kwendoda kodwa uma uhlezi usovalweni bazomthatha futhi awushadanga wena indoda washada take away bazoyithatha ngoba vele i-take away yezinyabazwane iyathatha i-take away ke kuyibona idlelwa ngaphakathi endlini i-take away ikhanjwa nayo iyodlelwa kude le bayezwa abantu bakhona endlini usekhona ukuthi amen la ekhaya ukhona noma niyazama manje kancane ukusho sezozwana awuvunyelwe ukwehlelwa into njani bazalwane funda izaga 10 verse 24 phela ukwesaba isandla sokuthatha into ongayifuni embi izaga 10 verse 24 funda Verse 24. ya funda akwesabayo omubi kuyamehlela ya nabakufisayo abalungileyo bayakuphila akwesabayo umuntu kumenza njani Kuyamehlela. yini enza kumehlela Ukuthi uyakwesaba. awuyiqothini yini eyenza kumehlela Uyakwesaba. ngisho bethi akakholwa mubi kodwa uma kungathi kuyaqhamuka kanti akakwesaba bengeza ukumehlela kumehlele ngoba enjani akwesabayo kumehlelayo futhi yena lo mubi njengoba ehlele lokho akwesabayo kukhona okunye okubi usathane befuna kumehlele okungakwazanga ukumehlela ngoba kumfice engakwesabi Ayi man. uyangizwa ni kodwa Hallelujah. awuthi nitshele nina abantu abansundu ngale nto lena yokudikiza komhlaba kuzamazama komhlaba uJesu bekhuluma ngawo 24 njengezimpawu zokubuya kwenkosi nokuphutshwa komhlaba uJesu uthi koba khona ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo akasho ukuthi emhlabeni bonke Amen. awuthi ngiphindele uthi koba khona ukuzamazama komhlaba indawo ngani hayi endaweni
ezindaweni zonke hayi emhlabeni wonke ngoba zindawo ngeendawo. Amen. Uyezwa into khona endlini? Yingani kube zindawo ngeendawo? Ngoba nakho ukuzamazama komhlaba into embi. Eyehle endaweni ngoba kukhona abasabele yonke kuleyo ndawo. Ngiyazwa abazalwane? Bayizwa bakhona? Yehla endaweni ngoba kukhona abesabile. Ngoba into embi ifikela abantu abanjani bazalwane abesabile. Akulula nje ukuthi la eNazareth asekhona amaphilisi amakhulu noma double story iningi lawo. Ngiyazwa akulula endaweni enama room nje. Bayizwa abantu bakhona anje ngo 5 room 7 room kodwa ngekho amaphilisi. Akuthi yabona eThekwini amaphilisi old mutual building. Ngiyazwa akulula ukuthi la eNazareth kuvele kuzamazama umhlaba eNazareth. Okuzamazama umhlaba akuzenzakaleli. Kusuke kudonswe abesabili. Wokubuke kahle most of the places lapho kuvela khona kuma TV kade kune earthquake. So kunamabhilidi amakhulu. I-owner yaleli bhilidi i-owner ifake over 150 million rands in one building. Umiyolala ilala ithi kazi le mali yami engaka engiyifake entweni eyodwa. Uma kungasathiwa leli bhilidi alisenza. Imali yami engaka engiyifake ebhilidini elilodwa iyoba yi. Hallelujah. Bantu abantu abakhona la endlini benu. Naleli lilaphi ibhilidi owner yalo nayo isaba into efa. Nangapha kunomnikazi webhilidi naye osaba into efa. Nowaleli lesine naye usaba into efa. Nowaleli naye usaba into. Uma madimoni ehlangane sogwini avela akhombi section athi ukwesaba kuleya area kwenele izandla zonke ziluliwe. Singawadiliza amabhilidi ngoba bonke sebemukele. Uvele kwenzeke i-earthquake enzenjani amabhilidi ashayeke phansi bese kuthiwa uNkulunkulu udlalwe ngoNkulunkulu ngoba engenanina. Bayezwa abantu bakhona. Kanti laba behlelwe yinto abebenjani bona? Bebevele besabela imali yabo. Abayifakile ngoba ibhilidi ufaka imali enkulu wedwa kulo. So ke leyo mali idala ulale wesaba. Lokho kwesaba ikhona ukuthi uma sekukhombaywe nokwabanye abesaba njengawe kuphuma ukunyakaza kwe-area yonke kanti nina senemukele ubhiziso kwe-area yonke ngokwesaba. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah!